Maona tsawano. Ndogo zamaliza wafanyisha mwanzao. Ce sont les voleurs qui volent les Comores. Non, minga mina framia njibwa sofi lo kwa leo. Lelo njo suhandro sofi. Je vais bien dormir. Très bien. Nezi mgo kutsoliva. Wotindani? Wafanyisha mwanzao. Umsenda. Chile kama chile. Yabanga ratukamba lida uluha twa basi. Ratukamba. No gouvernement, double gouvernement. Yeze tartibu maalum wa Tanzania tartibu hindi Butsaha na fasa ngogoyo haranzi hindi badana lo kamso Grace njaka anza za tare ono rubana fanya hali na kambo nani wazeni sasa ni minke zabari hindini wakahumni kama pesa na yapo owandu raha kwa wajawaswili wamezambilwao simnika shamiro wangu jakana kami tsirenge pesa yawo tsinikaya mruo hata mimi rohangu njakanza nimnike rohangu njakanza nimnike ratile bwetse yero ha ukijakara durenge mapesa ya hatu utsitatae heya uone hebabu garisiswa mazerezo sosio ekomori tibetize dunia pia uone tabalato utakaroni saha yodo tasamadimna hamadimna mwana mtiti ule muhara nyinyi ukensudolila tartibu bismillah bagukarjo mreme kakaje fanya betize na muwe kanga mtuvuka Sa Facebook yede hilando afanya wabaha oshele bahe wandu wa mrenga mateka leo ngani felicitani wanama wa mrenga mateka uva mduko wai tole makini nabantu mapesa yambilo hayarenge yanu hayarenge namnaje haubenu hadisi relezando mkini idari undu ushahidi yokana mapesa ya vijana wa 20 yode mapesa yakautumila kamze watu ya renge hatombiwa wananyasi wala wamkaze kunyo laibu shaka tsina reali ya hao katsina mapesa ukao hawadhulumu chale zirali zujanazo 20 za tolwa za nikiwe bosi hizo za kauka ajali wanzewa safimze watu wampoeshevo waja unga nzuri jozi ujana wa 20 zinu zunihena mnakotoa ujana wa 20 hauna mnaje nikishokana wahadisi ukana msafara mtubaluha waoneso kana armarukume haina mndu na tsanganyirali zunishiri tsanganyiri balie maranzi msafara ko jakiri umjaze zebuni yolibe zemali zao shawotso jabanu tsofanya ubiyishili nubizili nujawu hanu hajaho vunze nyumba rentsi danyina nkalizi wabalia lazima jana mararu hizo wazibalia haenda wafanya msafara kao wakanza waendengi wajibu kao wasulo mala niho mahondezi pande zo wasulisha armaiti ya Grace njini wafikina nabo wende watoa ziralizui jana wa 20 hizo wazinike bosi kao mwafrike ya wakubalia wafanyileo msafara ya agenda ya wafanye zipande zao na mimi namfanya hata mnipara ma messenger mnipara doka yawo imjomba pourquoi matum likide pourquoi matum torturer wo imjomba ikaya hapo harmwe enzi ya hamahame humjini mbeni ya hamahame ke hamba lemiji ya hatu lemiji ya tuke jaruma mru ya dofanya ugambe kabanu ngabo ugambe ngabo yemiza wakati bwa mru wanzo usafiro enda manga wahadisi na boss haukabo wo boss wesange boss ndabwa negosienro utunde muzi seo mjini hanyu dahu ya kwambi paro wanru wo mjini hao wondo wakati ujo habili mbeni ikayao hajihanzi ukayage Faransa chaka tushindwenda yafanya hazi jowananya grand-père ngaranzwari juwe yefasiri ya mwidzi hindi sabanu mwidzi de mrulo na mapesa yebiwayo mranzo apashie ahadisi na mruba hizo wandu yende abo 50-50 hendo mahalo wandu wadiyo abo wajoka humbahiza arwansi ya Europa wanzo mapesa mumninka nusu ya mapesa mzambandro amrensi le botine zindabozani abona mwimeka jambahizani ranzinge mdo tale bitsi shangu so harmaze ntingu so turkingwe do unja shonga bo mjufumo wanduza ho novezo tapilia utsamika ba ofunge nabano justement bano Hassan njomba hatu bano humparando ino mbuzi tsungo do mazamoni mbuzi ya mji Kuratso laba
kuranti mbuzi ya mji gwendo Tunizi gwendo Maroku hendewe hazi ifanya odo tokaile ya doa nake ya na mumkausi hapo yaone hede dunia kwa joho na habari bame sio hiyo lazima ya remwa na mtawe nguna sankadele bwiti shamu ya sankade michi basi karjaka yabo kati mwaka ufanye mikataba karjazjua ni nsiali hiyo yende mala niyo yende arengema pesa ya hoa na wakomori gamonao banwari balia hajari hatsi harmalo hotel hiyo hambaide ya renge charge ikayao hakauri de place janema si urila wa Istanbul ya jari hansi mahalani hunu o mahalani huwa baze de place mapia nezenungo pia charge ya hahe rijerito we mapesa rimnike jango tsojoto wa mapesa nabo kujatilo haruma ya mviyo kujatilo haruma lebisi kujatilo haruma yetra abo kutswaba mru mapesa na mbezi yanyo sahanyu alafu zede zijo mwiso mdo jamwe rehabilisira kaya bona mretse miji atu tranquille mdo fanya ze reglement de compte ndanyino wandu wao bai hajabu hatataye mapesa ya hatu hayarenge nusu hayabalia hayarumi ari hayarumie masu ya jana na borto kada sinai ataije honra basa ebenge na mwenebo dunia ukaya mrado fanya tasyo ho wananyasi wa Komori na namjondo batukufu ka le daba le chulila la rungwe mateka leo wajirenda ukangwa mabosi kwa saidio wananyasi wa contraire kwa antu warangamize ya bona mjida fanya ubosi shamu mikaze malinge yena nye bosi ya mboseni sikarjaruma mraja mbose bahina mjiregle rensile botsi ne lebits justement wanu le dinala porandobi pora saidino Bakari Jawando. Bakari Mwidzi anidola hapa rufungwa 9 mois de prison de Moroni pour escroquerie et vol. Womumbeni ya mahame esa limbwidzi rangumbeni atsolisole bwidzi lino zembuzi adozo ziba vankola bwamba wendilo ngarona wanao munziani inamna warungu wao izo wafanya hao yani mrungu onesema lezea hai womumbeni ya mahame hamo mjambeni mbetse batani basikar jaruma mrusi wa mbeni arjaruma mrado bahiza wando bwasa kutsona hakabano mjomba hatu washimbeni sha yantumwana medele koshila ngulini wilo womumbeni nyamba nguva hizo wandu abonge na mvio donc na mwendebwa mtsaheka kaja mtano harumo ya mvio beni nyamba nguva hizo wandu wonge na mvio ndretso mjaha fuma mbuna retso mjaha to habile ni jahato jarma bayar nike mapesa rundu arvale mapesa ya rumie abo abasayinu nganyi wandu hindi donc abonga sivanu kartujo inga joka uroha hunuje hata na wilio tsohaza tu Istanbul kartini yo arenge mapesa pia awe tonto wanesingo wajeli juu hata mnasakantia rokatsina wandu walo ajali juu wandu kwa docha pamisina nruwe wona na hindi na pleziri na ndrabo na sakoshi hamade mabosi abo kerinyi wa Komori mboneze habari hizo yabongoro nso haya swafi bumshenzi yabotena ngori poshe wari mumjwa mbenitse na bumshenzi hunyi grand-père huambia hudhukuru kana watudovu wa miji solusoto wao wadofana mumjaze zebu ni tiba kama mumjaze zebu ni na mumfungu wa cha winda yeno hao tamda nseni jihad lelo aparisiwa toe mapesa wandu haba sayinu ngamjoka humfanya ya jolwaya asara ya hai na muwe kanga mjovuka dapala na muwe mone kangwa juvuka donc ebenge yabo na mwone shele mruoi yatijo trompe wa satena hamisu hasani ngebidi utamje batu sama no minga mina framia njwa swafi lo kwa leo njo suhandro swafi vankola bwamba wendilo je vais bien dormir très bien nezimgo kutsoliva wajau haina mrunge haku yeshie makalima yanu yajeleze ele jamfomola hai wanu wanrubeka yao wakutsaha wafanya msafara wajau wakanza wafanya ze demarche wambilwa hena mndu yatowe 200 euro ili watsanganye wende amdhani hama mapesa ha msafara kajaka bahari yabo sha justi yo 200 euro yokana wabalie ili ka wajua ni problemu honziani ambe ndo hula de hali ya msafara yabonge hena mndu ngena haku yapimise makalimano hena likao lihajuka hanza maasala Aisha ngawe tsongeza roho zinjizila wao urende hando sababu yemijingio hurabu utaweji hasarani nusu waparwa ni aibu unanuhuze yekati usimbufu unairumbisha ho wahutahao unanuhuze yekati usimbufu unairumbisha ho wahutahao ya hukuma ya maisha kweli kehisa maisha ngawe